James chapter 5, Pastor story is patience. Amen. Patience in suffering. Kubeketela Etinhluphekweni. I'm left with 20 minutes. This is because when today I'm ending the introduction, was in Kwetele Nasi for somewhere else. If we say that when I post that name, but I say a lot of people. Jema bananas biloku satana. When they call up Sansa Kakuli was in Kubeketela Etinhluphekweni. Hallelujah. Once I chapter 5, now once was Kubeketela. Yes. Verse 7 to 11. Ngakho-ke bazalwane, beketelani kuze kufike inkosi. Beketelani kuze kwenzeke njani? Kufike inkosi. Beketelani kuze kwenzeke njani? Kufike inkosi. Beketelani kuze kufike inkosi. Hayi ubeketela kuze ufike nesimo lesiphethe. Thuleka mama. Asenibuke umlimi lolinzela isithelo semhlaba lesiligugu. Usibeketelela size sithole imvula yekuqala neyokugcina. Usibeketelela kuze kwenzeke njani bazalwane? Sithole imvula. Yesindaki nesindaki. Yekuqala neyokugcina. Abengakahlali lo mlimi asabule asimise. Kulesinye isikhathi satele ukuthi sisithelo lesithela mhlambe kabili noma kathathu neminyaka. But kulesinye isikhathi sikugileletika nje usanda kusihlanyela sikhule singeni lutho tabamakhelwane tibethithela thena konke usende kusana bomanyolo but singeni lutho but siwayenda njani? Indaba yebeletela ngiyole ndawo nabazalwane bangamonje. Amen. Kubeka mama. Verse 8. Nani-ke beketelani. Qinisani inhliziyo zenu. Qinisani bazalwane. Inhliziyo. Qinisani bazalwane. Inhliziyo. Qinisani inhliziyo zenu. Ngengaluzi ithenda ka-RSSC. Praise God kukhona nathi. Amen. Lebe mlema plans namane semlungisile ngayiluza. Hey kwakuthi ngiyayaza la inhloko babele livi lathi qinisani inhliziyo zenu. Phela bazalwane nawutawubeka indoda yakho etiwala mathemba la live. Badakubona ukuthi emaphepha ukuthi batho uwakhiphe dustbin walahla uthi niwabekele masakatela amaphepha la bebe. Lapha amaphepha afuna kwela manje ukwasakala. Bakubona khona lapho ukhumula uthi manje. Uyathi lenyalo uyakhoba yabana khumula. Because ubelethemba lakho ekiphetha lesikhathi esiphila kuso. La economy ngathi iya ngemshabalala. Imisebenzi iyaphela. Uyagenda umsebenzi bangakasha ngama-contracts. Lesimo sisho ukuthi sesiyalephela nzaba. Siya one currency, one ruler, one military. La kuyiwa khona wena baba ukuthi nje uyabona sathane ukuthi wena. Wena basabane ukuthi bathe sonke bathi ndawulungisa. Amalungisi la endele kuyathi hayi ndawulungisa. Hey, uhle babona ingozi ayimuka nemandi. Ibizo lihlele. Uyibona ishobele. Nya. Basoba. Nawo lokhuluma kuJesu. Athi kukhona tingumusha letincane. Uthi siyasimosha lesivili. Kunemanganyana lokwaqamba-qamba. Music lokudansela. Kunethinto tekukona lokubuka la icingweni lakho. You are falling more and more in love with them. Deal with them the minute tikala ukunamathela, deal with them. Because when you have the blessing of God, kubeka mama. Qinisani inhliziyo zenu ngoba ukubuya kwenkosi sekusonzela. Lalela lokuthi James akhulume ngokuthi akuqinise inhliziyo. Uthi kubuya kwenkosi sekunjani? Sekusonzela. Kubeka mama. Bazalwane, ningasolani khona ningedi ukwehlulela. Lalela once wasusemento akho enkosini utawusola bonke bazalwane. Utawusola umfundisi. Utawusola indlela lesikhonda ngayo. Utawuqhathanisa khona kwenkosi ukuqhathanise nokukhonda kwetithixo nemadlozi nemaprofiti. Usingani lapha benganje sina spreading ngalo. Verse 11 manje siyasithandaza. Nawo umgwebi aseme emnyango. Umgwebi uJesu. Ukhuluma ngesikhathi se-judgment day. Nyala kasuye
ukuhlupheka nempeketela kwemaprofethi labe bakhuluma egameni lenkosi. Lalela baprofethi bashumayele bakhuluma ngaKristu oIsaiah. But ngiyakutshela oIsaiah bafa kabuhlungu. Isaiah wabulawa Manase bakwakhe lahamba waprofetha ukuthi ilizwi laNkulunkulu lithi salungisa konke emndenini wakhe. Ngoba sowudakufa. Asho enkosini Ezekiel. Ilizwi laNkulunkulu lithi the very same God. Isaiah wathi ubuye umtshele ukuthi ngoba lapho ukhalile uthi kimi Nkosi ngibonile ngaphambi kwakho ngingenasono. Uye umtshele ukuthi sengamnika ngana 15 years. Kulo 15 years wakala Manase waba inkosi leyo lonke bamakhosi kaIsrayeli. Manase uthandaze udelwe Hezekiya lothandaze wacela inkosi ukuthi ngigedele iminyaka. Manase wasukulela lo Isaiah. Last coming inkosi lethi liyahambe lemkhola singahambi ngekho. Yathi singakhola lesibona ngemele. But isikhole jikwena lesingayikhola lesingayibona. Ngoba uthi nje Jesu uma singawukhola yini lesesiyibona lokukhola kwethu. That's why lamalanga abaprofeti labakhona bakunika idulo lobona bakunike abantu basinanga yabona. They are holy, we will change them. Khumbulani phela ukuthi kulabo labaqiniselako lesithi babusisiwe. Lalela. Uyamba ukuthi ngengalanza umlando lomncane. Ngalanza umlando la eSouth Africa ngesikhathi se-apartheid. Ngalanza Desmond Tutu wafika isikhathi Desmond Tutu wathi Desmond Tutu konke lokuyinkampani lengasiyo yase-South Africa akukuthi uhambe. Kwakukhona ibhange kadzelo kuthiwa iBarclays. Njengabatshela abazalwane leBarclays legama leBarclays lisihebhele. iBarclays iphethwe ngumuntu wakwa-Israel umJuda wahamba naye waqoshwa nguJesmond Tutu. Wahamba waye eNgilandi bamqoshe lana emabhange ayi-few eSouth Africa. Makafika eNgilandi iBarclays as we speak niyo lesiposalisha manje iPremier League. And it's the toughest league in the whole world. Iphethwe umJuda. Sibusiso bangasusa la alomhlupheko babize eJosta uhamba naso. Nangu lokukhuluma livwi laNkulunkulu kuJesu ukhuluma ngalesibusiso. Lesibusiso lesibazalwane asisiso lesihamba sisala noma uhamba naso. Sibusiso uphansi netanda. The day you receive a Jesu the Muslim citizen, you start to walk in the blessing. Now we are telling you you become a blessing. I'm going to put that Joseph. What's the time of nakafika ngidida ngenengatheni ngoba nesibusiso nakathina wakhuma livwi laNkulunkulu lithi wafika Photifa ukuthi ayikhona sibile lolunye lihlobo la lomuntu ahambi yedwa laNkulunkulu amhlale nomnika ingadi phela kumnika lonke lekhaya ngaphandle kwemfazi. You need to have a revelation about Christ. You need to have asibeli lesembulo ngale lesiphethe. Siphethe iyabelekelelwa uyambatha Kubeketela uthi njengemlimi yena lolimako alinzele ukuthi lesithelo sakhe lasilimile size sifike la sithela khona uyasibelekelela evulweni yeqala nesibili. Kubeka manje nake neva ngekukhuthalela kwaJobe niyathi-ke nekuthi inkosi yaletha siphetho sinkuye. Lalela mama. Lalela iviza bekhuthathela amaJobe. Amen. Chapter 1 kuthiwa emadodana kaNkulunkulu the angels aletha umbiko ahlala phansi athi phansi la aletha umbiko kaNkulunkulu
wajabula uNkulunkulu ukuthi utholile uyawuvuma umbiko ingilosi ngayinye because ingilosi bazalwane tibasithi bethu emhlabeni tuyabosita ngabe ndwanga qhubeka thandaze ikhule inkonzo yakhe prophecy ne-intercession setiyabuyela thithi uyakhula ngabe ndwanga tibuyela thithi yakumsisi thithi bhuti msisi uyakuhlabela manje kwanyalo sahleki phansi saqhubeka siyamsita athandaze izibonakale lento yakhe thithi kwabedlamini unenkonzo ye-prophecy mane uhle kuba khona lokumdidabo tidinga lethi imvelo ecele phathi sisamsi tiletha impendulo kuNkulunkulu ba-report sathane lethi ufuna ukubabamba ukuthi bangakhona ukwenta lutho athi praise team yaseshalom iyathandaza mani inkinga ile ihlabela ingoma letithola ku-TV futhi labaphile kodwa ubona labafike bakhomboze bona ngenxa yedimo labahlangana nalo ngoba bahlangana nedimo uvuka inkulu uvuka ingoma uvuka umthandazo uvuka ishumayelo uvuka ubufakazi. Haleluya. Lithi iBhayibheli wasebe uthi uNkulunkulu usathana njengoba umphendula uthi ubuye emhlabeni uyozamzamula live umbonile uJobe uthi umbonile Jobe uthi umbonile ukuthi ulungile uyasaba nginakhona uyabalekela konke lokho uthi kunjalo Nkosi inkinga nguwe umbiyela uNkulunkulu yashiyela. Haleluya. Uthi sathana inkinga nguwe Nkosi umbiyela ngikhona ukumenta lutho uyathi lokhu sipilo emzalwane sathana uyayifohlela nje ayende mathanda awabiyelele. Amen. Awumthele uNkulunkulu sathothana ukuthi Nkosi ambiyele indlela nakuyela ngayo uNkulunkulu ukuthi wena uphike isikhathi sefunda naleyo longasayifunda uyaphela 2 weeks ungakafundi lethana ucabanga ukuyele ngani uthi David kuma 119 usenhlithiweni yami ngiyalonza livi lakho Nkosi uzengone kuwe usho ukuthi le video yakhe in line with the word of God. Livi la uNkulunkulu lithi wathi sathane uNkulunkulu hayi wathi uNkulunkulu wathi sathane kuwa la ngiyambikela kuwe but ungathinzi kuphela uphefumulo wakho but sekuvume uNkulunkulu bazalwane livi la uNkulunkulu lithi lo uNkulunkulu wethu lesimkhoda ngeke asavume nathi uyala nathi ungena nathi emlilweni aphinda aphume nathi unathi nasitelo unathi nasivulile uthi noma ngabe singene Etinhluphekweni ungena nathi inkosi isikusize livi la uNkulunkulu lithi ke sikhuluma ngaJobe kuthiwa lapha wasesathane atheke impilo yakhe nakayi-atheka kuthiwa Jobe waqhubeka wakuthathela iBhayibheli lithi sathane wathanyela ikhala lakhe lonke wathetha ifamily yakhe wathetha konke lokhu bunjinga but waqhubeka wamkhonda iBhayibheli lithi wasesathane umshaya mathumba langazange sabe kumuntu lokho waphinde emhlabeni livi la uNkulunkulu alisitsheli but I can see uthi umfati wakhe waqale wamnaka kulawo malanga wamnaka amathi umfaka imishaka uyamgcobisa uyamnika amaphilisana kwangazi ukuthi uyadlala kwaba wezwa wagcina amjika lapha kwaba wezwa phinde wasekuka lapha la ekhaya eJobe kwakho sekuphelile sale uthuba loNkulunkulu sale kufa kulakanye waseJobe khuluma sikhuluma ngendaba yekubeketela Etinhluphekweni angisho nami lokudlala lokuko wena mbizi ngisho Tinhlupheko temkristu ilethi inline nasekukholeni uNkulunkulu hayi kandodanzela khona awufuna Tinhlupheko loyinhalumo yakho lethi konento ukuthi siyahlupha it has got nothing to do with God to with God uNkulunkulu. Hallelujah. Ayizothuka angikhona ikhona mfundisi ngiphethe Tinhlupheko ngithe kuye ingathi nginenkinga yekwenethi manje ngidala ekwenethi yonke lenzalo ngidala uJesu ekwenethi lana Jobe ucelile asekakucele sathane akucele uNkulunkulu ngoba livi la uNkulunkulu uthi-ke livi la uNkulunkulu wathi nakafika nomfati wathi mjume kube ngayo wathi Jobe mfati losilima kanti thina kufanele sikhathi lokuhle kopheli uNkulunkulu. Haleluya. Thuleka mama ngoba inkosi inebubele lesihawu lesikhulu. Haleluya. So ucedzile mama ngifuna ukuthi sibuke ungahlala phansi bese uzathakazela masithetha la ngicela ukuthi sibuke na ngibani lo James lo Jakobe lobhala lencwadi lona lobhala lencwadi ngibhuti waJesu
but nakathi introduce akathi introduce ngekuthi mina ngiyile yaNkulunkulu umnyaka wonkosi Jesu but ubhala lencwadi ubhalela bonke labasakadekile ekukholweni ngenxa yesiphambano uthi addressa as the servant of God. Jacob James nguye phela lona lo wabulawa nguHerodi ambulalela ukuthi uyathandaza eJerusalema wena impilo yekukhonda noma impilo yokuphila eJerusalema ibe lukhuni ngekuthandaza kwakhe kuthiwa Jacob James uthe leli inkonzo lebekayenza kulabapostoli baJesu inkonzo lokusuka kwekathikiselene kuyena ayenza ngokwethembeka kwakukuthandaza athandazele libandla eJerusalema. Lithi James Jacob lithi he became the president of the church in Jerusalem. Lithi ke baze bametha ligama lesithi inikideni noma ligama lokumeya kuthiwa lengadi yasengasakhoni kuhamba ngalabo hlangothi lolu yaseyihamba ngalaphela kuthiwa lamadolo akhe agcina sacijile sendeje bamnyoka bathi umadolo enkamela because kuthiwa bekede isikhathi sekulala abethandazela ibandla busuku nemini lokuthandaza kwakhe busuku nemini kwakumenta ukuthi Herodi nabo bonke lebebakhona aphila nababusa nabo bangakhona wena thiko tabo then akambulali iBhayibheli isitshela ukuthi wambopha kuqala wamfaka ejele wase uyambulala umjuma inhloko ngiko lokwenza ukuthi emaJuda lamaningi ajabule bekubulawa kwaJacob James. That's why in chapter 10 and chapter 12 isitshela ukuthi emva kwalokho wase Herodi ubamba Petro uyambopha because bamjabulisa ukuthi abulale Jacob James. Leli gama lelithi James lisho lo supersede letinye tintfo a great follower of Jesus. Omabili lamagama Jacob na James asho into yini. Jacob James lona uhlukene na bhuti wa John emadvodzana aZebedi. Lo John lomunye ngulona longumzala waJesu. Lo sikhuluma ngaye ngubhuti wakhe. Uma ufunza incwadi yaMarko chapter 3 verse 17 uyabala Jesu kuthiwa akusuyeni umbantu lona akusuyeni ubhuti wakhe Joseph akusuyeni noJacob akusuyeni umntwana kaMaria noJoseph ubaba lo and kuthiwa ngesikhathi asaphila emhlabeni Jesu asenda inkonzo yakhe konke kuthiwa noJacob James abengamnaki Jesu wamnaka wayivinzaba yakhe on the day of the Pentecost wamlandzela sangekho sangasendile Petro. Ukhuluma ngezindzaba teqinisela because ungafunda chapter 5 kwencwadi weZefo lithi lingila uNkulunkulu ngesikhathi sebabhaptizwa namadabongweni base bayaqala benimsebenzi emkhulu wase kuba nekuhlushwa nokunene latingelwa libandla wasinzisa mbaba utawutingelwa hayi wena usutingele thina. Uyatingelwa mbambule hayi yalo nisathingela thina. Abantu abamhlanje umyeka utawuthingelwa usuyangena phamsebenzini esithozi la usebenza khona bakhange babamba umhlangano usuyalalela ukhange kukhulunywa igama lakho awendi lutho nedikhondulo ibhalele. Jacob James lesikhuluma ngaye wayengahambe emakhaya ngemakhaya banebe bangwenda bekathandaza. Why? You have to occupy your ministry until I come. Jesus occupy until I come. And occupy as being a doctor, a teacher. Ministry then I go occupy. Yeah, there was a fingers cast. Yes, there was a woman delay. Occupy, Masilela, if you're an evangelist, continue as an evangelist until when you come in. Lord, but why things in he prayed for the church in Jerusalem. The demand and Akula, Wakumeka and Canada. What moves for some time to Sua? They were a well Nakona Tolko Maki, Amatolona Busa. In real life,
In real life, these people had everything. Mhlawumbe ngolonye ngawuthi phela sayo mfundisi phela oJakobe bantu uqinisile kunaJakobe lo mgudu waJona madodana azebele yilaba mawufunza incwadi yaMateyu chapter 13 verse 55 yilaba betha Jesu wathi born again the sons of God. Why ababili born again? Then kamalethi born again lisho umuntu lonemlalo loshaya ngonyalo uyaliwaya yiko lamadodana ababili hayi no lona bekathuleka bekamayithuleke but lengikhasi kwakunemsi ukhona kusuthuli kanti lengikhasi kunemsi Nguye kuphela who can calm the storm in your life, and that is Jesus. Hallelujah. Kusuka laba lababili waletha ethiwa uJesu lokuthi born again. Ngendlela lebebanenkhani bebalwa ngayo. Lo John esikhulume ngaye akayilabhuku wakhe James. Lo James lomunye ngulomunye lobala nawufunza imilando lemuva kwabapostoli uyathola ukuthi bambulala. Amada wambulala intombi wambulala nje. Wambulalela nje kushumayela. But lona wakujulisa Herod. Wambulalela ekazalwana. Wambulalela kuthandaza. Hayi uthandaza esitaladini. Uthandaza lendlela lakho. Ngifuna kuthini ngale ndlela le enkhuluma. Ngifuna ukuthi umthandazo wakho lo uthandaza ekamelweni noma ngikuphi la uthandaza khona. Utaba effective ubambe yonke le nzawo laphaphasini. Lo mthandazo lo wendaba wena utawuvikela ekhaya lakho uvikele nawe. Uvikele ngisho nale nzawo lesikhona lesiphila uvikele ngisho nebandla lakho. It is time for you to invest in prayer. Prayer is very powerful. This man udelele inkonzo lanayo ubhala lesiteshana lesi ukhuluma ngenzaba yekubeketela uthi kubuya kwenkosi sekuseJudani ngicela kusabaleza nanaphi bazalwane uma akhuluma ngegama lekubeketela ukhuluma ngekuthi irencha seyiJudani uma akhuluma ngegwebo ukhuluma ukuthi ijudgment angeke ifike kuqala kuhamba libandla ukhulunywa uma unaka livila uNkulunkulu alikhulume kakhulu nerencha likhuluma ngokuthi linzani ngoba lusuku lenkosi lingalwathi but nase likhuluma nge-judgment day the second coming of the Lord libeka qade ukuthi taba netibi ube nekula ube umtamatama kwemhlaba but livila uNkulunkulu lithi singakafiki leso sikhathi leso leli vangeli ngalombuzo ngitawushunyela indzaweni tonke bese kuphela sekuyafika irencha kubuya kaJesu nyalo ungenteka nanyalo lokumlala why livila uNkulunkulu lingakhulumi nge-second coming yokuhlanganise nerencha it is because nakabuya Jesu nyalo akusho ukuthi sekuphelile ngathi kusho ukuthi siyahamba 3.5 years sisemkhathini emkhathini sizabe sipheliswa and then on the final judgment day we shall come back with the Lord la emhlabeni lamakawusala nyalo lama injustices la eneka konyalo la ungasihamba thina akabe saya manifesta sorry abona lapho usebenza khona selihambile libandla semkhaya ufuna ukuguquka it will be late the time is now abana bazana la invite nyalo nje bazalwane uyathi sathana ukuthi the Lord Jesus Christ can come again he will come like a thief uthi ke Jesu kapelani kuMatthew chapter 21 uthi kapelani ngoba lo suku litafika ngesikhathi akasikhathi when there was tafika ngesikhathi say house on fire Jaibu on fire Jaibu today usayi Jaibu namtaphela sasa ngebonzi it's okay ngesikhathi Jaibu uzokuba nesibophe Jaibu ufike mfana sanje nje maJaibu asawukhona
Ungathi khona dance. Ulethi dance la namazi nje ngasesithi marine tongues inshalo noma ngiyokalalela. And leyo ringtone leyo niyeleta wena ungawubona kusona. Ngoba ungalinzi. Ungalinzi. Bazalwane ekubelethela ngemazalwane akusimnandi kusho ukuthi ukubelethela uhambisana netishayo tamalanga onke tebusuku nemini tishayo letingena enyameni uthi uyaqalanda ubaba makhelwane ubakhanze ngathi bahambela kahle hayi ukuthi bahambela kahle baseningeni ukhulunywa nawe wena losinzisiwe waseubeka uPawula sezulwini kuthiwa ifiki ingozi. Jawabu losifundisako uyakwazi ukubelethela. Umfutho wesikhathi lesithe umlabanye labagidingizwa bakhoshwa bahluzwa chapter 5 kwezenzo ebahlushela nje kushumayela livi laNkulunkulu. Lenzaba lena bazalwane indzaba yakomoya. Indzaba leserious yebantu laba serious. Amfuni ukufa mina. I think it's your Kubeketela. This is the Ghana. That's why parallel mass was our ladies. Because I know Jesus Labu is still Jesus They say that in judgment day, the second coming of the Lord. Lapo Libanda had the same. And this is before the second coming of the Lord. Utabanana wokusuka ilathare. Sibuyo nyalo. Uyabona abantu sibulatare. Sibuyo lemvula lemvula. Udeleni. Elemvula ithi igama lethi noma lethi nthathu. Iqala individual. Iqala lakuwe. Bese iya ekhaya in your family. Bese iya ebanzini lakho. Bese iya international. Bese is international. Mhlawumbe lo muntu awuthide. Phela abazalwane sibabonile ukuthi uSaphatha bawuhambile umhlaba. Unala isiwathi nofikile. South Africa ufikile. The whole of Asia. America ufikile. Ashumayela ngathi Jesu uya kusasa. Why do not have to delay? It is because Unkulunkulu it is equal to 1,000 years. This is the Unkulunkulu kube lamalanga ekuphila namhlanje kube bengafinyetwanga kuthiwa kuthi lento 1,000 years. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyasibeketelela ngoba angafuni ukuthi kuze kube khona ushumuye lokufeni kwaphakade. That's why each and every day sinebuso lokusha and lokhu kuyasijabulisa nasibona buso lokusha. Hallelujah. Ngoba inkosi iyasibeketelela bazalwane. Ayifuna ushomunye ayikufeni kwaphakade. Manje lendlela uNkulunkulu lithi ke qinisani izinto yonke. Nibekele ngoba lelanga lokuya kwenkosi selisedudana. Uthi umpostoli Pawula kufanele sisahamba sayibona inkosi sithi qaphele siqaphele ngoba and that's why I'm not going to go to the